Evara xweş bînerên Çarpel Medya û Peyv TV îro îşev dîsa ez û hevkarê min Abdulbaqî Huseynî û li gel du mêvanê me hêja Mihemed Cuma û Zekeriya Hasrî em buwarane gelek xalê me giring ku em vî hefteyê vî bernameyê da binirxînin hene hêvî dikim ku em heta dawiya bernamê bi hev re bin. Belê mêvanê min belê wa diyar Mihemed Cuma kêşeya wî înternetê heye ku helkir ew ê were beşdar bibe û Zekeriya Hasrî tu gelek xêr hatî sersera ser çava. Şev baş nav xêrê de bin ji bo te jî silav bo hemî xweşevanên bername de. Belê mamoste Elbaqî tu jî bi xêr hatî û hema em yê ser mêvanên xwe em ji te re bêjin tu bide nasîn û paşê jî êdî em ê piştgirî dewam kirin vîdyoyekî me jî heye em ê vîdyoya jî ji wê bibînin. Belê spas keke Mîrza êvar baş temaşevanên hêja îro ro em ê ser Çarpel Medya û her wekî dî ser Peyv TV em ê vê programê li darxin. Du mêvanên me yê ezîz henin Mamoste Zekeriya Hasrî nivîskar e xelkê me yê Rojavê ye. Ez bawerim vakek Mihemed Cuma jî derbas bû mêvanê me yê ezîz. Kek Mihemed mobayla xwe li panayî deyn ji bo em suretê te spehî bibînin. Li panayî bi rengekî panayî deyne. Deng naçiye. Baş e hevalê me kontrolê dikaribin vê meselê çareser bikine gelekî baş be. Wek me got kek Zekeriya Abdulhadî Hasrî xelkê me yê Rojavê cê Efrîna Delale sala 1972 ji dayîk bûye. Xwendina xwe li zanîngeha Şamê qedandî beşê mêjû tarîx li wir xwendiye û her wekî dî ji diplom di warê kavilan de wergirtiye di sala 1979. Ew bûye endamê şanda Sûriyabanî a lêgerînê li Sûriyê. Her wekî dî jî nivîskar e. Sê pertûkên wî hêja henin di du bi zimanê Erebî yek bi zimanê Kurdî ye. Ya pêşî navê Efrîn name dîrok û bûyer an jî çespandina bûyeran. Pertûka duwemîn navê wê Kelepora Mirovatî di navbera talankirinê û wêrankirinê de di bin Sîya şoreşa Sûrî di nav di kevana. Pertûka siyemîn navê Efrîn dergehê Deryayê Spî ye bi zimanê Kurdî ye. û îro ro li Hewlêra paytext li Kurdistana Başûr jiyan dibe li wir dimîne. Kek Zekeriya eger me tiştek kêm kiribe vê çavê demê tu karê lê zêde bike ji temaşevanê me yê hêjar e vê tiştekî hêja be. Sabî te zêde kir spas bo te jî bo mêvana jî bo hemî kes. Baş kek Mîrza fermo berdewam. Belê bînerên hêja em hêvî dikin ku mêvanê me dinê Mihemed jî kêşeya xwe înternetê hel bike ew jî beşdarê bernamê bibe. Niha jî vîdyoyekî me heye mamoste em wî vîdyoyê jî bibînin a sernivîsa û paşê em derbasê bernamê.
بله مسر لیسا دیت و ماموستا محمد جمعان هات محمد جمعان بله خیر دنگي هاتیه متكك محمد دنگی من دنگنا ناچه خوياي وها خوياي بروبلمات دنجي جمعية برجوه كارواري كك محمد برجوه كل جمت هبن سماعات ويقول باش ويدنج هبن ناو بلوتوث شيناب بلوتوث خراد بلوتوث قبولناك باش انها باش انا دنگ هي هر أنا بيجي هر تمام بيجي باشه موبايل اخوجي بخير اخوله باناي دم برنجكي باناي وتدوير صورة شبك وي باش هر بيجي أنا هر بيجي باشه كك بله محمد يا باشا ميكاك محمد جمعان جي بد الناسين بتماشواني بله هجاره كرمك داكو ويجي ناس بكن كك ميرزات باش دس برسي خو بك كك بله محمد جمعان جي قندكي جي كوبان يجدايك بويه او نابج تمني شند اللي بمزان تمني شند بمستر بيقومان او يخندنا خو باجاري رقه ماي الور خندنا خو قدان دي بكالوريا الور ليسال ورستن دي باشره تشويه بلغارستان الور مافناسي قانون دواري بيوندي ناف نتويده لزانينغها صوفيا قدان دي بارم دكتوراه جيت ورقرتيه باشره كوشبري نرويج بوي صالح 1990 لولاطي نرويج دمينه حتى يرورو يعني بويا سي ودو صالي ويل بيا با ولاطه سياسة مداره قالك بشالاك دواري تبقى سياسية كردي ام كانوا لو بكرتاي بيجي كك محمد جمعان هقر تشتكي زيادة هبت وكاري لي زيادة بك نا قالك سباس ابو بكرتي بس اي باش بله كك ميرز بله كك ميرزا كرم بك بله گلک خیر هاتی جارگدن ام دروازن او که برنامه خواب بن خالی خواب بن خالا ما عولي ام دزانن بشتي شر اوكرانيا وروسيا حمي هما بيجي الدنيا او كي خوير امني و تشيكو ونظام حميد تشتي خوي جوهرتن اي اولكاريه السلاح جنوبا كرين وهر وها حمي خو عمادات كن وهناك ولاتن كو خاطر ترسيدات بين وك فنلندا وسويدجي تخازن ببن اندام ناتو لدوي اندامتي دوي داخوازي دا ام سيستم ناتو دزانن كو يك اندام كي بر ناتو كو فتو كي يجي قبول لكن كارم كبني لتركيا جي لدجدار تركيا تخازن جوي دفتا ور بگره ام دزانن كو تركيا دشر لسوريا دا دخواست كو 2016 دا دخواست كو لوي هرما اولاد شركه كو 6 كيلومتر دناف اخر كردستاني دا الروجاواي كردستاني لاو تشاخ دولتين تن قبول نكرن نهاوي انيا الروجاوي وجاردن دولتين اوروبا او كي امبارغويا تشيك تاني بنا سر تركيا او جي نهادي سويجي تينا زمان دبي ويجي هو المن حقيقية دبي هو ويجي راكن والحاصل قالك تشتدن جهيا للتايبات دبي جا كرد للسويد ولفنلندا وانا بشكريا ترورتكن ترورت بعضا بالصالانة ام للدجوان شاردكن او انا جشكريا وانتكن سلاح دنوان پرد دنوان آلیکاریا وانتكن و تایبت بحثا روجاوای کردستان اتکه دوی حتی که هم وانا راست نکن ام وانا قبول نکن جبوی ویجی ام چپکن او پشکا وان ناکوکی نوان لسر کردایه و تایبت جی لسر روجاوای کردستانیه جبوی ویجی ما وی خالی ما قام لفر بنرخينن وازيج جناب واب برسم مادام محمد جمعان بخير هاتيا وسياسة مدار ام بيشي جوي ببرسم برا دواري سياسي دا بنرخينه باشي ام درباز بچمباكيك زكريا قالك سباس جبوا كركي جانو قالك سباس جبوا بي تي في و شاربل ميديا جيكاك ميرزا تايبات وكاك عبد الباقي حسيني دستي وخواش هم كاركي هيجا وبروماتكن
نه اف براستی اما ادغازم دست بيه بكم ده يعني بوتين ديارة او بلان ودخازي اخوة كنت خواستن جوي شري ديارة بكورتي بيجم بسر نكن يعني دما كو جهيشتا وقتا كو كييف جي كييف دا كو باش دا باگريا باوريا من جوه چاغه دا يعني دست به شکستاندنا وی آلی لشکری چیبو نه او هیزی وقتی که باگریا وی آلی ایرو لسر سینوری خواه و آلی روجهلات هل بدور دا دیار ده که باگره یا پاش دا یعنی قانم بیجم بگوتن ندن که ایرو شر دما بین روس و ولاتن روجابا و تایبت امریکا وكي البامر بيجن كيف يشتي هستيه يعني نا بوتين قبول دكي بخساره كي ونجي ناتو قب راس سركفتنا كي بسرخ دوي اوريدا ديار دكي كو هلبت يعني ايدنا بريدا ايكو ايرو دخازن ناف چه بکن ام بیجن وکی ترکیا اردوغان کسی يقولوا هلبت باوریا من امریکا دوی واریدا خواست کو يعني الرولة که بوتين ده نها هلبت مسألة دوی اوادي يعني کو يعني كاتنا او رولا مزن يا اردوغان وآلي دن کو وقتی کو سوید و فنلندا کو دی کبن یعنی د ناتو کبن اف بخوا شکستاندنه که اف بخوا سرکفتنه که جبو ناتو یا و شکستاندنه که بو روسیا جبر داخواز آوان جبو کو اوکراینا تجی نگره د ناتو دا آن بزگیریا غرب نگره آن نبه آلیکار ناتو بسر خوابه لی ایرو که با دولتانا کتنه براستی جی دیاره که زراره که مستر بهتر هین دوی شریدا روس دست کبه لی وگرن ویجاره وی آلی دن آلی که ایرو تشته دورا بیجن ایرو چه به عربی بیجن وکی انعکاسات یعنی چه فدگره روش سر روجاوای کردستانه و دورا اردوغان ده بده هلبت اتباورم قناعتا من که امریکا دورك دا زيادتر ومحتاجه ومساله بيوانتي ما بين رواندا يعني امريكا وتركيا دا البته هنا ناتو تركيا دولتك ناتو بشكل جهه استراتيجي تركيا قال جرينجا جي امريكا قرولك باشتر بيده وباوريا من و امريكا هين بهتر داخازن گهدار که ای ترکیه هر وها ناتو بخوات بیجه آشکره و اما یعنی مترسیین که اردوغان بحث دکه ترکیه که تشتی فال دکه دخوازه اما لی گهداره بکن اف معنا خواهد وکیل بیر به زمان دیپلماسی دا اما بیرارونن دخوازه وان بیک بینن اف ویدا دچه خویه که باوریا من ایرو اف کب لحبی و دخوازین و ایرو اردوغان دخوازه ترکیه دخوازه يعني باكوري سوري بلكي باكور آلي روجلات فرات به آن باكور به يعني ناوچين كردات تايبت او سوزه كس 30 كيلومتر بره كردن ايمار ما بين واندا تشوف كو بيرنجي ويتي كما دياره باوريا من كو تركي ويتشتي بيك بينه يعني يقولوا دشيه باوريا بله بله يعني تشتي او كلي چما تركيا ياجي امريكا چما آنها ياجي روسيا چوات قرار ري بده كو تركيا بناف عرض سوريا دا 30 كيلومتر بكبه هندر و ام بيجن سوريا
چهار رد وی و سوریا بخواجید بجا الدجم لدجات يويش قصا او که تشتكي دنه و هروها ایران چهار رد دوی تشتی روسيا هلبت مثلا شر ويرو تشي شر ايرو لاوكرانيا دياره غوري تخمينات خلق بيجينا كو دوري ربك عسكرين روس كو كاتنا اوكرانيا زراعات كنا يعني اي بريندار بنا اي مدنا تانغو توبي خوا طياري خوا بالا فرق خوا جداس برنا وجر روسيا تغازيه دياره كو عسكري خوا ج سوري بتشينه و ديار بنا كشدنه او جي خوا بجره دورا جه وان تسليمه ايرانيه دكيه هلبت نجي دور واجد تشتكو ما بيسي كو بشار اسد بخوتشو بو ايراني اصلا بحث كربو كو قانبن يعني فيشتي روس عسكري روس بكشينن و چار چبه كيشونا بگره بجره هلبت او بريال هات ديار هاتي داينا كو جهنا قلق جي لآلي حمسه حما حتى شينور لبنان لآلي دريا سبي قالك جي انه ايرانيا كرنا نا هلبت ابايا وقت دور ايران زياده بو روس هذاك شانتن دور بيتر ايرانيا كر يعني بخوا الاستقاقات ما بين باوريا مدواندا تشي دبي ليه مثلا بيشروج بچرنگي وكدا هرب هن نبي ليه هداين استاندن هاي بيبين كوبتيزيبن باشكاره بين ما بين تركان والروسا دا چه دبي يعني مثلا داين استاندن ابتدم لجيناتن تشتكي تبسين دياره چه دبي وهن نبي ليه قالوا و كيجان واتل كيجان جي و روس تركا راضي بك يعني باوريهم بله گلک سپاس امرم با میوانی خویدنه برز زکریا بدیتنا و ده ترکیه بکار به ویتشتی جه اوروپا و جه ناتو و جه امریکا بستینه که بستینه و لوی 30 کیلومتر کد بناف دا چو او چاقیدی روژاوای کردستانه بکشتی همه بیجر بکشتید که بناف او که سینور ترکیه همو سا بیجن دکارت تشتكي بسبب دي اوانا ري بدن تركيا يانا ام بيشي فيها خبردن دیسا شب باش بو همیان براستی ترکی کاره قطو کرد وقت دوی کاره و بالاساس هگم بگرن شر 2019 وقتا سریکانی و گریسبی داگیر کرنی پیمانک هات امزا کرن بو شر راوسته و چاقی هندانی 3 کیلومتر حیا 32 کیلومتر بعنایا سینور سوریه و ترکیه ترکیه دولتك ام بخوازن نخوازن دولتك مزنه بهزه ارتشاوي دوما ناتو ده حلف الوارسو ناتو ده حلف شمال اطلسي ده سينوري وي جغرافياوي سياسي قلكي قرنجه اج دولتها اج دولتين بهزره بيوستيا امريكا بهيا بيوستيا روسيا بهيا بيوستيا هميا بهيا وقتا قوام ببينن ام بقرن الشر دریا نواراست وقتا گو اردوغان سروک اماره ترکیه وقتا ترکیه وقت تحدی وقت برانبری همیه اوروپا راوستیا نکاهیم تشتک بکرنا جبو سر نفت و غاز و سامان سروشتی و چاقی جی خواستن رازی کرنا ترکیه بکن آنها جی وقتا گو برانبری در باسبونا فنلندا و سوید ایگو بده سالا مابون دورته ده برانبری وی را دوسته هما نامنه یعنی از کارم بیجم او 5 شرط و مرجی گو ترکیه دانینی اجبو اری کرنا سر در باسبونا فنلندا و سوید اجبو ناتو هوا نامنه اجبو روسیا اجبو امریکا اجبو همیا جی یعنی ترکیه سردما دستلاتا اکبه ده وک از کارم بیجم
او سیستما سرکومار امریکا ترامپ آنی و جهانی انه تشتک به برانبر تنن تشتک برانبری تشتکی دبی از ورگرم او جد دبی انه او پنج شرط و مرج ایگو یکم جه دیجی ترور راد واسطه دبی سوید را واسطه نمازا سوید ایدن رادستی او زندانین او کسن گو پاکه و تفجر جولان به رادستی ترکیه بکه هر وها پیشگیری ترور نکه هر وها او جبل خانه خواستن برافرین به پیلوت او جی او تانکن دیجی دبابا تسلیمی رادستی پاکه کنه که و غیری وانا جی امزان او آریکاریا آبوری او دبیجه حتی 376 میلیون دلار سالی رادستی پاکه کنه اواگش نامانه اجبو روسیا اجبو اریکرنا روسیا او تشتکی اج روسیا ورگره هگر سر سینوری سوری هندر سینوری سوری ده یانجی ده بحران وراسته ده یانجیش ده ورد دنده نزانی هگر ام بگرن ترکیه و سینوری سوری کاره و نکاره براستی جی وقتا کشاندنا او بکشاندنا هنک هیزن روسی اج سوری و را دست کرنا وان هریما وان دورا اجهزن ایرانی رو حزب الله و اول انگری وی اولش گرین وی ناندوزن وی هبان نامه روسیج ترکیه دبین هگر یا ترکیه هگر ته در فتح بدی سوئد و فنلند در باسی نتوبن یا جیته آلیگری امریکا و اروپا بدیج روسیا از هریما سینوری آگو بری پگکتی دام بیجن از رادستی ایرانی بکم و هم تفزانن پروژه ایرانی صفوی و پروژه عثمانی روژه ایرو تبی گو لأسیتانا والسوتشي الهفدكن هناك دبرا وهناك جياده لي دجاي تيجي نبرا وانده هي وام تفزانن 2016 وقتا يكم جاد هيزا تركي درباسي جرابلس وبري ويني 2 ساله داعش الويده بو وقتا درباسي جرابلس بو اجبو پیشگیری او پیش سینورا گیدینه درباسبونا ایران و گشتناوی عفرینی و گشتناوی حتی بحران وراست او هلال وقت بين او كافانا و ام بيجين هلال خاصي دروس بك يعني ما بس انه روسيا رجع ايرو اوجي دليزل سوريدا وتركي كاره تركي سر قلق وريسا دليزش خورا ورجع ايرو جير بيكتي چما نها مثلا ام بيجن هكا هرمي كردي نها هرمي كردي هكا دست حتى جبو رجيما سوري جي از بيجم وي باشتر با گو هاگر بن دستي تركيا دبن تبي گو رادگینن وزارت دروی سوریه نو ام دیجن نه گوهرتنا دموگرافی اگو العفنی چه برو شیرو برازیبونا رژیم سوریه بو برانبری غوتا شرقی برو جهلات بو و اجبر گو دوزا سیاسی آروا آگل کرد لسوریه اجبو تیک بچه نه تالی ترکیه دولتک بهیزه الهفاتنک ناف دولتی کانه در باسفا و الهواتنک ناف دولتی کانه بکشیجین لی وقتا ملت رسن ایوه هرمه کرد وقتا دوزا خوب پیشخن و تشتکی بچسبینن تشتکی روا دستورا سوری ده آپاشا روژه ده و چاقه اوا رژیم سوری جوینا یعنی رژیم سوری و ترکیه روژه ایرو و همی دگین هفته سر گوهارتنا دموگرافی دست بکر ده شستی ده وقتا کمبر عربی بيشتويني درباس بو الهريمة عفريني وهريمة جزيري وروجايرو العفريني بردوما والسبا روجايرو روجالاتي فريجي بردوما يعني ما بس ايجو دبين تركيا نكان از بين بري بيمان امزا كريا وكارا لي روجايرو بازارا دكا گو همبري وي كيجان وي چه سودا مزنج امريكا ورگرا يان سودا امريكا روسيا ورگرا اف بازار ايرو چه بسر روجاوي كردستاني ومخابن جي روژا ایرو دستلاتا ایگو خاراگ هندی در روجهلاتی روجاوای کردستان در کردستان سوریه ده روژا ایرو هینجی وک لیوگرک خورچه نکریه تجربه سریکانی و گریسپی و عفرین سود جیوار نگرتی براستی يعني هون دبيجن سوريا بخواجي رازية كو 6 كيلومتر جسرانسري سينوري بدا تركيا بس برا كرت ما في قوي چانديجي نگره لسوريا بله وایا
راسته جبرتش بري نوبرا سوريا ورجيما بعث بري بابي بشار السروكي او بشار الاسد اتفاقيه او پیمانه ادنا هبو زاني روجا ايرو تشكي زياده تردبه يعني شونا 5 كيلومتر حياه 10 كيلومتر روجا ايرو بويا 6 كيلومتر او قول اسيتانا دحزرو حفده او پیمان هاتا امذكرن بهبونا روسيا وايراني وتركيا ورجيما سوريا هبو اوبسيسيونا سوريا جب خوجي هبو الويدري ويجي رازي بو جو انه اجبو در دورا پایتخت شامي پاقش بكن اج اوبسيسيوني او جروبن راديكال در دورا پایتخته او ريكن پیمان ريكن جو امي عفرين چياي كرمنج بدن و برانبري جو غوطار وجلات بدنا ام ببن ورقران الرجيم السوري ونفس الوقت يعني اگر ام بيجن هر وها رو ايرو رجيم السوري گفا چedke او هرما در دورا پایتخت شمی گارتلک ديموغرافي چedke ايرانيا لي بجهدك هر وها جي العفريني نفساتش چedبه جو روجا ايرو تركمان وعرب روجا ايرو تعريف كرن تتريك كرن روجا ايرو الجاي كرمن چedبه 700,000 كسن بياني روجا ايرو هاتنا كتنا عفريني وروجا ايرو كوملگه باجار جيرتين دروس كرن برچاوی همی دنیای اوا پیمانک و هم رژیم سوری اج اوبسیسیون و زختاویل پایتخت خلاص دبا و هم جی العفرینه ایگو خوراک کرد بون سری سدی 95 کم کرد بون یعنی هرمک خوراک کرد بون یعنی همی کرد بون بگشتی کرد بون هرمک ساده کرد بون رجا ایرو جویجی خلاص دبا او جیتیا تعریف کرن او جیتیا تطریق کرن لی مخابن اسكان بيجم او جهارتنا ديموغرافي او كمبرا عربي دست بيكر رجايرو دستن مجيتي ده هنا براستي وقتا جو سردما ريبا بريا خوصار براستي جي 300,000 ببلغة 300,000 عرباتن بنا نشتجي لا هريما عفريني چي كرمين دستلاتا ريبا بريا خوصار ديمقراز وهر وها يكم جار ام تفد زانن ديروك ما خوندي ام ديروك ده ايش دكنجي ميجو ديروكي یک ترکمان العفرینی تنبو و یک جی ارناؤوت جردبین ارناؤوت روجا ریوبریا خسر هل بجارتن چیکرن کوتا چیکرن کود یعنی پارا ارناؤوتا و پارا ترکمانا کرنا وکا کردا و پارا عربا العفرینی چیکرن کرن انو نبرا کرد کرنا بشکش سی چار بشا اما گوارتنا ديموغرافي ورد دست بيكر وقتا کوچبریا بزوره جی براستی وقتا داگیر کرنا ترکیه و گروپ ناندوز اي راديكال القلوي وروجا ايرو اوجارا دويما عفرين پرچد بوكا جغرافيا اسكان بيجم روجارا يكم وقتا پشتي سينوري سوري وتركيا هاتا درس كرن وسردما لواء اسكندرونا هتاي وقتا 1939 بشكج عفرين جغرافيا عفرين ما هندري سينوري سوري تركيا ده وروجا ايروجي اي ماي دس هندر سينوري سوريا دجي بيد بشك من دسته تركيا وهو هيزن قلوي ده وبش يدوج دست لبن دسته رجيما سوري وهبال بندوي ريفا بريا خسر وباكا وبايده ده يرو دي سبيا دبشه يعني ابلان برازيبونا هميه يا مخابن هر کس دغازش کرده خلاص با و امجي کرد مخابن ام دغازن مش خو خلاص بن بله گلکی سپاس مامۆستا الباقی پرسته یاجی شیرۆڤێتە بله سپاس بو هر دو هەواڵان براستی gelek tiştin balkêş anîn ziman tiştekî ez karim bêjim derbarê endametiya Finlanda û Swêd ji bo NATO dibêjin sê sînaryo henin sînarya yekem dibe hemî ev tiştê goçê dibe lîstikek navdewletiyê an jî rolal hevdû par dikin dibêjin Amerîka ji Tirkiya xwestiye got ti bêj ez qebûl nakim got فنلندا و سوید تکویه اجبو گام کاربن پوتین بله دخوازن پوتین او ریاکشونا پوتین هنکی کم بکن
يعني بيجن واي هناك دي ناتو ده هنا أوجي قبول ناكن جو فنلندا وسويد تيكا بالناتو ده تركيا يعني أو رول داي تركي جو بي رولي بليزة إجبو جو رياكشونا بوتين روسيا كيم بك أو هاد بيجن هر وكي ديجي نامية كي دي فنلندا وسويد إنه نبرح حتية هون درباس في ناتو ببين إيرو روا أندامك هيد ناتو ده قبول ناكه يعني أب ليستك هي أب سيناريو دبيت سيناريو بيشي وجبون فرمشونه جبون زانياريه وقون زانن ناتو سيه ولاتن دبي هر سيه ولات بيجن اوكي حتى قونان دا مكنو تازه درباس به يك بيجنا چنا به ايرو تركي فيرو لديزه او دبيجنا سيناريو دوا چيه او دبيجي ليستكك دنابرا انجي بيمانك دنابرا اردوغان وبوتين ده هي دبيجي اس قبول ناكم جو قفالته بكن ناتو قفالته بكن اس قبول ناكم جو سويد وفنلندا تيكا وببن زحمتيك جبوته يرو بس كاري شرق وتتكل اوكراينا او بس دبيجينا في سيناريو جي هي دبن ما سيده اردوغان وبوتين وقت بيمانه كدنا براود هي او ببه كلام ده درباسبونا فنلندا وسويد جبوناتو سيناريو اساسيه ياك هري يرو اكتويله دبيجن نا تركيا في ديدك سودايا كي ايش في مثلا في ام بيجن نا كوكيه بك ناتو يرد ولاتو درباس بن او تخاز تشنا قزنج بك وقو هوال حصر يجي قوت يعني او بهاناش خورد بين دبي بكاكي يرورو لسويد كاروباري خودك دبيجي متجيكي تخوان قوت مثلا صالح مسلم التجاه اخوان فنلندا دايه هناك برلمانتيرين كرد السويدي قالك جارا ايريشي تركيا دكن هر وقت جماعتا كرم ور الدنج البورم دنج جم محمد جم كسريه تمام وام قرد الدنج جم هوال ابو او دبيجن يعني حتى هوالي جولان قالك هنا لاوروبا ولامريكا بتايبت دبي او مساله همي وكسينورا كيش بوا دانين وكي ديجي ايرورو راغاندنا روج افا دبيجه يعني يا غربيه يا مثلا النرويج دغو داخوازن اردوغان چنن يك جي دبي او جزاي قول سر تركيا قالك جزاهن دبي وا جزايراكن وكي دي اف بككي يا بككي ويا بكيجي آلی کاریا و نه کرنج آلی نه امریکا و نه اوروبا نه کرن هر وکی دیجی داخوازک اردوغان هی گو نزیک بنزیکترین وقت بايدن ببینه و داخوازا و وقول بيجن هرم آرام جبو خوا قزنج بکه بيجه وای روسيا ام بيجن روجلاتی اوکراينا همیش خوربر جبو خو بپاريزه وقول بي آرامية نتوي بخو بپاريزي ايرو ازي خو بپاريزم جوا مثلا ام بيجن بككي انجي هيزن قول ديجي وي كاردكن او غنابي اوت كترور او دخوازه اف هرم آرام یا گو 30 کیلومتر شخور قزنج بکه دریا بايدن ده او دخوازه وي او هر وكي ديجي مقوت يعني وينا كوكيا دنا برا ام بيجن ولاتن ناتو او شخوت خوازي السودية كي جي بقره وبيك بينه بلكي بيك بينه چما اجبر ام بيجن لشكرن تركيا ايرورو دناتو دي يهري مزنه يعني بيشتي المانيا بارم لشكري ولشكري المانيا يعني وكي هبن اجبر بيها ويقال لك دولتي ناتو حسابها جي تركيا عندكن وابوخا تشتك دبن ما صيد شيء دبه ناتو ولشكرن الجيش يعني جيش لشكري تركيا او لقال هبن ايرورو اردوغان قريب سروكك وتخوازي وك اجندا كشخور تايبه جيب قزنج بك اجبر ايرورو بشتي 2023 و هل بجارتنا سروك بتشي وتخوازي فا مثلا حمكي بدست بخينه دست بيكي انه فاي متشت المزج ور قزنج كر قال لي ملتي ترك ميرورو وباراس نتوا وباراس جوا بككي جوا كسن ترور يعني قال لك دا خوازي وهنن اجبر فيها او تخوازي سرفي وقول بيجن وريسي بليزه دا قلت شتان قزنج بك بلي بله ما قدر يا
وهرسي برزان كل دفرداد ام بجم ور مرحلة دوديا دي كرد ياجي او ادارة نها كل روجاواي كردستاني هي او وي تشا قبول بك برز محمد جتت برسن يعني ام بدنگ ببینن کرد بدنگ ببینن چو چه هات اما وسا بجن اره یا نه برسه قال كي بالكيش بله بله برز محمد بكره كنت قال لك نباشا يعني اشك نابي معاه مكاك زكريا جي باش نبي هيستو يعني بروبليمك دنگ هيا انها بلوتوث كتير جبويه دنگ تاتي تجي تبرين لي بلوتوث جبوي تبرين ودجمده نا دنگ من نعمل بس دنگ خشاقش وقت هون ده آخر دنگ من خشاقش ده خشاقش نزان جباتات كرم نا ايما البين نا وقت تد آخر دي دنگ وارقاد به يعني وقت هون ده آخر كيد آخر دولو خشاقش بيت كبه لإما البين نا أجا كرامات فرصة جبو يعني نا أو مقود دورة كو براسي إيرو دبي شر مزندا ما بين الناتو و روسيا دا چه دبي باوريا من ايكو هر ليستك باش دليزي و كيجي فايدة بك اردوغان يعني تشتي كو إيرو دخوازي خوزي يعني وكي كلام كر جبو مثلا كاك عدباكي يعني قلت مثلا كو كاتنا ناتو فنلند والسويد يك جبو تشتكي تيجي هي مثلا تشاكون تدي امريكا بري داخلنا تركيا هبن كو تشاك الطيران والراكيت هبن اس سيو بينج وهر وهاتش نتيجي يعني فاتش انا دياره كي كاغذ كه زغته كي بزوره لغوري بيدستكم احتاجيا ناتو به یک جواد داخوازی ناتو جی باوریا من او حجت او بهانا کو اردوغان دبینه PKK لسينيوري وي باشوره او قبول ناكه وقت ناتو دبيجي كو اما واتشتانا قهداك ام مترسي اردوغان اما تركيا قد عربكم ودرجون خود چنه وره باوريا من دور دا براستيجي تهلكتك مزنه تشتي كوبا اردوغان گوتنجي بيك انيجي افرين نمونه هر دياره اشكريه سرقاني جريسبي چه كر و چه بو وجاره او دبيجي ايرو 32 كيلومتر باوريا من ايرو دبر روشيدا يعني اردوغان راحاتيه حاضر بيه و تشتي خوجي بيك بينه جبر ايرو هر طرف جي هم روسيا هم امريكا هم بيج ناتو جي بيرا دوازن راضي بونا اردوغان و تركيا جبر وياوي روشا ايرو تهديدا لسر روجافا كردستان قالك مثلا او بهانا كو ايرو دبینن کو PKK لوره باوریا من دبه رو کو اگر يعني ربريا خسر ومسؤوليتي بحثه کو بغازه تهلكتك مزن چين اگر قانبن از وجه بيجم اگر قانبن لازم بخازن کو PKK جور درکبه و هیزن کردی کو پیاده به انا كسبه بهدرا ريفابريا هبش وقانبن هم جملات كردرا وهم جي اوبوزيشن را جي تركيا را دوستان را جي وجي امريكا را جي ديار بكن البته افيات جي باوريا مداخل ونجي داخوازيا كامريكا جي هر طرفان هر عالي كردي جي كوبياك بنيزي كهبن يعني ريفابريا هبش بكن دبي براستی مسئولیت مزن جو کرده تخواستن و بری هر کسی جی PKK تخواستن به دست خواجور بچینه که قانبن به تهلوکته بسری کردان نه لیکو چی ببجی ام بیزانن
کو داخوازیا اردوغان 32 کیلومتر اب معنا خو باجارن مزن بودن سانسور گید که بن دستی اردوغان یعنی کوبانی جی قامش لیجی عمود جی باجار دنگیش یعنی ایرو براستی روشک قالك حساسه قالك تايبته ايرو دبي تشتك شيء ببي وكيل بيجي ايرو بري سبا جبر يعني مساله جديه ادغازم ريتش بله اللي كنت بلوتو تاخذ بقري او دنك ناهج بوي دنك جويتي برز زكريا از برسش تب برسم يعني انا هم جناب وجي باسكر چیه ناوی به همه آوای امریکا و اروپا و ناتو و همه روسیا همه لحف کرنه که لگور گوتنه و که ده ترکیه بکوه و باشه دورده لهمبروی کرد بجنم ویا قبول ناکن لهمبروی او که چه حاضریه کرده هیه یعنی کرد حاضریه که تشتک ساد کن که ویا قبول نکن لدجوی شرکن و نظام چپکن اگر امریکا سوز دابه وان امریکا ایکو کرده خواهید کن حالوی امریکا ایکو سلاح دوان امریکا نظام چیه و ما بهیست که سرکرده پککی چونه با بشار اسد بواران ها بدزی داخفن گلو جوی و دبه که به بشار را ایجاش لهم بروانا شر بکن تشتک ساهیه یا جیده کرد چه بکن لوی داره دنگی تا گرتیه دنگ نای سپاس مگو پرسک گرنگه براستیجی لی حتی ناکا حتی بید در فتیجی و دمیجی ام نزانن که وعد دایا که انو رازی بون هیان تنیا اما ام نزانن براستی لی ام کارن وکا تشتیل بن دستی ما وک زانیارین بن دستی خو ام دینکن یعنی روژا ایرو بری 2 ساعت یعنی ساعتا که وزارت دروی امریکی هلوستک تون ندا تنه گوت انو ایریشک وصا يعني كارك لشجري دباكوري سوريا ده أولهية هرمي ويتك دبا ومترسية سر هيزن أمريكي هوا يكم إدو يام أم تفضزانن عفريني قوت هيزا من العفريني أو رجعواي فريت نية وإشي مجينية وإشي روسايا إسيام تركيا سريدة دوي أم بزان بن دجي حتى كونكي لچوله که با کردی بناوی دیجوی ام دوی ام بی بزان بن لی بهانش خور چید که لی بن گهاوی اساسی وی بناشره دیجی هبونا سیاسی گلی کرد وکا دوزک سیاسی نوکا کوملگهک یان جواکک یان زمانک اوا ایدن امریکا و هلویستاوی جريبه بريا خسر عند استلات روجا ايرو اي امريكا جيفانا شير روجا ايرو تبي او دولة هب بيمان اي تشري ديجي داعش ده ايجو داوي جيفين الباجاري مراكش المغربي دروس كرن بري چند روجا فناشر دبي بناسيك سياسي بريبه بريا خسرناك دستلات روجا ايرو هي تنه بشجريه هيزكا لشجري دبي بشجري اوان دكا دشري دجي داعش ده ابا تاني اف سينورا حتى اني وقتا جو بيا وكا جافدير جبو گفتگوی كردي تاني دهريما يعني وكا كردستان سوري بشي روجا افاش كردستاني نديد وك بارك گشتي وك بارك جعفريني جمع رش حياة ديريكي حياة سيمالكا تاني بشرقي او روجلاتي فريد گفتگو سرچید بود و اوا شمال بيد الثانيه يعني ايضا روسيا يعني هلوستاوي ديروكي اش كومارا مهبات حتى روجا ايرو دياره بهيز كيجان دولة بهيز وبرجودي هنا بيرا دقرا اوا وكا اذكار بيجم وينايك ام بدنا برج وك زانياري كرد خدي دوز ملات نتو مزنترين نتو لجهاني بدولة بپیناسیک سیاسی روجی ایرو ام دبین چراو شوانه بلاف کرینه دجایتی هفدو دکن یک نه یک دنگن یک هلوست نیه و تبی وساجی
بەری داگیرکردنا عفرینێ وەکە کەسایەت وەکە ڕەوشەنبیر وەکە کەسایەتی جوواکناس وەک بانگێکێ مە بەلاو کردوێ چاغێ بانگێک ئەنۆ یا ڕێڤەبەریە خۆسەر یا یەپەکە یا قەسەدە یا نازانم چ دەستهلاتا عفرینێ جیای کورمێنج ڕادەستی خەلکێ وێ بکە و هێزە خۆی بکشینە و خەلکێ مە کۆچبەر بزۆرێ دارێ کۆچبەر نەکە ئیجبەر گۆ مانینا خەلکێ مە سەر خاکە خوا بمینە هەوا تەنێ باشە ڕۆژە هەبوونا مە دپارێزە ئیجبەر گۆ دیرۆکێدا bi sedan dagîrker hatine ser xaka Kurdistanê lê yekem care di dîrok û mêjeya Kurdî de eno milletê Kurd koçber dibe bi giştî van hêjmara tim desthilat dihate guhartin dagîrker dihatine guhartin lê weke gel weke keseyet weke netew li ser xaka xwe dima derfet heya çêdibû paştır piştî wê dîsa jî دستلات خو ودگران دو دیسا جی خود پاراست دیاب یکم جاره دیروکه ده دوباره نبیه انو کرد خاک خو دبش خاک خو بردن بداره زوری طبعا نب کیفا خانه و خاک خو چول بکن اون قدم بینشونی اوا ایدون روژا ایروش بو گفن ترکیه و اکپا روژا ایرو لکردستان سوری آن نو هری نو ایگو هنک روژی دیار کرنه نزانی دیسا جی دونی وەکە کەسەیەجی وەک واجبێک وەک ئەرکێک سەرخۆ مە بانگێک دانی مەگۆ تشتێک تەنێ پێویستە ئەو دوو تشتن یەک ژێ کۆچبەریە کوردا بدارێ زۆرێ وان نەبنە بن کۆنا و کامپا بێژن ئەمێ سبە ڕزگار بکن و ڤەگەرن ئەوە یەکەم بلا خەلک بخواکە خۆڤار گرێدان ئێ دوویەم کۆنگرێکی بلەز نەفیرێکی فەرمانێکی دەرێنن گۆ کۆنگرێکی خەلک هەمی پارتی همی تفگر همی کومله همی کسایت بلز و بز درست بکن ریوبریه که کاتی جبو وی دمه درینن بلا بشک جی بچه شامه بچه امریکا بچه روسیا بچه حیا بچه ترکیه بخوشی جبو هم خاک خواب پرزن لانه روژا ایرو نتنه پرسگریک روژا ایرو مترسی سر دوزا سیاسی کردیه لی مترسی روژا ایرو سر هبون و نبونا ناسنامه کردی گو روژاوای کردستانی او بشی کردستانا سوریه لی مخابن و ببه حتی وی رادای گور سرپیهاتین کون گور دیرو که براستی جی از دبینم تفگرا گو روژا ایرو انیه ده خودکت تفگرا سیاسی نونر کردا روژا ایرو از نه باورم گو گاوکی و سابستینه و از مترسی جمن هيا انه هو هريمن مانيجي روجا ايرو ببنا قرباني بن نافن بجور ده نافن دن اوجي چنتي خوراكن بچنا دفرق دن او تمجي دبيجن چنتي مال بي مايا و نا عمل فربن عمل كوبن او خاقا مايا مترسيا ما هي براستي و تفقرك لفقرك ني بلز وبز لازمه اجبوغو ام هبونا خوب پاريزن نتني دوزا خوب پاريزن بله گلک سپاس بو پیشنیارت از مامۆستا عەبدولباقی بپرسم او چق مامۆستا از لێ دنێرم ئەوە تەمام تورکیە وان تشتات کە و ئالیەن سیاسی بەعساوی تشتی بکەن کو دێ تورکیە دخوازە لە گۆر شیرۆڤێن mêvana jî مەترسیەکی مەزن هەیە و یا jî pêşbînekî mezin heye ku dê Tirkiye viya bike lê li hember viya em lê dinêrin ji aliyên partiyên siyasî çi ji aliyê enekese û çi jî ji aliyê PYD tu helwestekî eşkere ya jî ku meriv bizanbe pê bêje avalava helwestekî ye ku meriv dikare pê bigire û pê bimeşe nîne wekî pêşniyarê mamoste Zekeriya ku pêşniyar kiriye ku wek kesayetiyekî pêşniyar dike divê bira hemî aliyên Kurdî li hev bicivin ji bo viya biryarekî katî be jî bira biryarekî derxin hevkariyekî çêbkin tu agahiyekî ya jî tu ewkek te li ser viyayê mamoste dengê te nayê ببوري من دنگرت بوش بر دنگتي بێگومان
يعني امد باورم امريكا قبول ناك وقبول نك تركيا وقول بيجين هريما آرام شوار پیدا بك یا 30 کیلومتر سرانسری سوريا از نباورم امريكا قبول بك امريكا وكارب تركيا راضي بك بهنك برا تيتيرو ام بيجن نابرا 6 حتى 7 مليار يورو ترخام بو يجبو على كاريا سوريا وهنك جوا برا بدا تركيا جبو بنابري ور جبو كان هنكي ولو ويراوستينه هر وكيل يجي كك جمعان تشتقوت مثلا طياره اف سي 5 يجو جميج في تركيا جا امريكا تخوازو امريكا ناد دست احتمال واد طياره جو دنجتات برين بور انترنت توغو قلسبو لاوازبو بله بله اللي تشتكي دي هي زي بدار مدنجي من دقيوة باشا بور من انترنتك ميرزاجي قلسبو دنج تماما كلام كما مسلم دنگ تاتیه گرتن كيك محمد دنگ تجينا الو بله نه دنگ تماما بله هذا باش سباس يعني باوريا من ايرو مری وقتی فکر بیچاره بگلو چاره سری چیه ری چیه درمان چیه ایرو نه راست وقتی که عبدالباقی گفت و امریکا ترکیه راضی بکه اما به شک ترکیه ایرو وقتی بیچه جو دنیویدا گردیه یعنی هر آلی دا و کان بهشورا فایده کاری کی بکه لهان البته ندیاره و هین نتیجه و چوا هر چوا بزیبره لی مسئله آلی کردی دا البيجم دبيتش ديار إيرو حكماتك ريفبريا خواتسر هي قوتك هيزك 100,000 عسكري خواه إمكانية خواه مادي برن ملتي دسته أو يعني دبي أو في كاري رابع يعني همو بار وتش جيتين أخوستن تخودان قوتي خودان إمكانياتي دبي تبيك بيدي وجري داخوازن أنا كزي هلبت قوتك سياسية يجي دخوازه وحاضرن ودبيجن كو إيه مج مرة أب بوچونك استراتيجية يعني أم دخوازن بهفدرا هفكاريا كي كارك هفبش بسرخن بسركبه جبروي هاويجي يعني حتى بيجم دمك دريش يعني بيشي دست لفرنسا دست بكرن پاریس دست بی کاری کردن حتی به داوی دیسا عینی وقتی که هی پیبین چه بو جبو کو به هر دگین و جره پیاده او خورتن خوش یرا بیجن خورتن شورشگر آری کی دا جالکوان انا کسی هنک دگرتن هنک کشتن مکتبی وان شووتاندن هم انا با مسئله رواندن زارو که او جبی عرفه که بنا بی عدد يعني أباتش أنا هل تبي مري أشكره ببيجي إيرو قوتك حكماتك جيت خوستن مري إي توان بار جرا ببي محكمة نا إيجونه إي أم بيجن إي تعدلي بي يعني إيرو توان نشيد بنا دبي براسي أو جرأت مذهبي أم أشكره وكي عرب دبيجن إي كور دبي تجرا بي تكوري يعني ليه چاره أم نكون تورا ببينين إيرو أستن بروبلم تشته قبول نابه پیکیکیت روجاوای کردستان دا دبی هم آشکره ببیجن ایرو نه جمله دی کرد هاتی قبول کرنه هی زمان لور نه فایده دکن نه اپوزیسیون قبولن نه دوست یعنی دولت جیران دا تینا قبول کرن که گلک سپاس و خدمت کر و کار کر و شهید دان مجی ورکریه هون فرمو جی و باکره کارو خبات و باکره هر نباکر بیلینن کردین سوری بخوا
بهدرا قانبن بهدرا كاركي هم باش بكر هلبت افجي باوريا من نتشتكي راحتا داخوزيا كتشتي بلكي ايدياليستا ل ايرو اف جوان تخوسته بله و مامۆستا الباقی ئەو هەرالدە وەخیاژی ئینتەرنێتە کەتیە بله البرم ها تلڤری مامۆستا الباقی دەنگێم تێیان بەلێ دەنگی تە خۆشتێ دەنگی تە خۆشتێ دەنگێوە نەماتێ مێژە نا دەنگێ دەنگم تەکەش نایتە مێزە نایمە ئەگە ئەگە دەنگێم تێز کارمێکی باخەوە دەنگی تە تۆی کەرەمکێ دەنگێ تە نایمە ئۆکێ نا یعنی من دگوت ئەمریکا کارێ ئەو ژی ئەو ڕێکەفتن هاتنابەرانە کەسی و پەیەدێ ئانجی پارتیên هاوردۆرە پەیەدێ کارێ پێک وەرینە و بێژە ئەو پەکەکێ ێ هەندرێ سووریا ئیرۆرۆ ئەو دەبێژین زاتەن لەشکەر هەمیە منن 6,000 لەشکەر یێ قەسەدێ ئانجی هەسەدێ ئەو دەبێ منن پەکەکێ وات بێژە لێ بەلێ ئەمریکا نەرینەک دیلێت نەرە ئەو دەبینە وەگۆ کەک زەکەریاژی گوت دەبینە ئەو لەشکەرن هات لەوێ هەرێمێنن خودیە وێ هەرێمێنن کارن دژی داعش ئەگەم بێژن دەرکەوێن هەگەر زەحمەتیک شێ بوو پێشە ڕۆژێدە لێ تشتێ باڵکەی شەی ئیرۆرۆ گەلک ئەمریکا گرانیا خۆدانیە سەر قەسەدێ سەر ڕێبەبریا خۆسەر و گەلک تشتات خدەستێ وادە هەروەکی دیجی مەسەلا سێزەرە مێوەرن سەر پاشرە مەسەلا قانونە سێزەر چاوە هەرێما کوردان ئانژی باکوورێ سووریا ژێ لەک ببورین ئیرۆ ئینتەرنێتە من گەلێکی دوچێ و تێ ئەو بەردی هاوی قوت دەبێت دەنگژی وەکی دیژی سوور بەلێ کەک میرزا ئەز کارم ئەنتەرنێت سەرڕاز بێت بله ام وی مجاری ما اپیکی ما بعثاوی کر ساعته کشی درباز بو ام دربازی مجاری خواهی دنه بن اگر نه وقت ما نامینه اما ماموستا برز زکریا بپرسم ازانم که جنیزی که های وجه هیه ترکیه خواست که لحرمن کن هاد بن کنترولوی دایه لوی خانی بریکت چکه و ملیونه که کس جی ببلوان درا بجيب قال بشتي في او كيها دنك هاتا برين قالوا تركيا دفجوي بردا ياجي دي تشيكا و كتشيكا لوي خطرياوي تشيا و ام وقت كرت دفي ام لهمبروي تشهل وستي برجرة بله براستيجي پروژه نجیرو ده پروژه ترکی کهونه لی جار جارنا جیر درفت چیند بویان پشگیری جیر ندهاد کرن 2013 پشتی 2013 15 پروژه ترکی هیا گو او هرما سینوری هرما کردستان سوریه زکارم بیجم دبن دستلات وی دبا حتی اگر نه بگشتیجی لی آبوری و گوهرتنک پشتی گوهرتنک دموغرافی لی دروست بکه اجبر وساجي دس بيكر جعفريني وكما قلت جاي كرمنج و از كارم بيجم العفريني بيك آنين روجا إيرو رجايا بشتيگو نودو 5 كرد خلقوي كوملگهاوي كردبون روجا إيرو مايا از كارم بيجم هجمارن راستقين تننا لي حيا در دورا رجا سريسدي سي مايا روجا إيرو او جيبن قفة تنبوني و قفة كوچبريني دنا تركيا هجر أوروبا بير بقرة از دوام هب قفة قروجا إيرو إيريشك لشقري نو دس بيبكة دجي هريمن ترفعت وشهبة وتلتمر ويان هريمن سينوري القلوي أفا ديار دبا قو أريكرن ور نگرد جبو پشگری ور نگرد جبو او کمبرا آگو اوله آگو دگوتی انو ملیون کس و پشتوینه 2 ملیون دیجی جبرگو 3 ملیون و نیف حیان نظام 4 ملیون الوی دل ترکیه دمینن بینه وان هریم آگا ترکیه ارمان جوه گلکن براستی جی گو او سینوره گل ترکیه او هریم هان خلکه وی لگل سیاست و لگل برجواندی ترکیه اش بکه تبي قوام زانن روجا إيرو العفنين نموناق از بيجم
سريكاني روجايرو وكا برا وكا ليرا تركي بيكتي وكا همي دزجهن ايجو دويدا ايجدكن همي بتركيا وكا كهرباء وكا آف وكا ري وكا حتى بارتي ايجو اسلامي راديكالي دروس بونا هر تشت يعني خواندن سيستما خواندن ايديولوژيكا همي تشته يعني تركيا دوازه بيك بينا لي حتى في درفتي ازبين بلكي ننكاره ازبين كسكي حتى روجايرو ران نجهانديه انه دجي فيها لي بلكي درفت هي نگرتيه ور نگرتيه گو پرا ترکیه دوازه گو هرتنا ديموغرافي چيكه كردستان سوري تيكبا و پري اوروبا پري روجاوا پري امريكا و پري كنارا جو پري قطر و پري آريكاري ايگو اوروبا درخينه اجبو آريكاري مروبي لسوريا روجايرو فا اب بلان بردوامه گف هيا كسكي روجايرو غاوكي گو امكاربن برامبر پشتا خوابدن دوار و راستقیم بن براستیتنا نه امریکا و نه روسیا و هر و همزانن هلوستا ایران و رژیم سوریه اش کردا چیه و اکید و تهلوستا برجواندی کردا دورن و نه تفکر سیاسی از بهوی ما یعنی او سوالک که بیرام براستی هگر روجايرو شونا ریوبریا خسر تویگو براستی جی از گلکی مرخنوان دكر وقتا العفريني بونجو روجايرو جي واز دكم جي واز بمين شاشبونيوان ليه هاجر شونا في ريفابريه انا كسي روجايرو روجاوا هبيا تركيا او بلان وراوستاندا وشري كردان اكرا ودجي كردان سكنيا واري كاربيا از نباورم ونمونه كردستان باكور روجايرو امزانن اره رولگی شاتی هیا امزانن چاوا به هزارا گند ویران بون و خلکی کوچبری انادول و انقره و استانبول بون و زمان ایشتن زمان خوبل کی حتی راده که گلک جوان زمان وان بگیرن نسنما وان هندا بکن روجايرو نفس السيناريو او سيناريو لكردستان سوري بيكتي اذن اره بهانه هنه پکه بهانه پکه دغازه روجايرو كرد سوريا كردستان خوشبير بكن عفرينيش بير بكن قامشلوش بير بكن ديريكي كوبانيش بير بكن سريكاني ودلتمرش بير بكن تاني بفكرن بري خوبدنا قنديل وبري خوبدنا تركيا وبري خوبدنا قنديل وانقره واسطنبول وهذا غزه ما بقى اجنده لبرجواندي خوي حزبي ده ليه هف بهانانا براستي وتركيا هلوستوي تجي كردا لهر دركي ديارة براستي بله گلک سپاس از بزورم با میوانی خویدنی با برز محمد بله ترکیه تخوازه لوی هرمکی بیجن کو ملیونکی پنابرین کو او تخوازه بشینوی لهمبر ویا هم اداره بشر اسد لدجه هم انا کسا بیان دا لدجه حسد بیان دا لدجه و عربين كو آنها العفرينينا كو تسهيلات اتيكيتيا دسيون اوانا جي دركتن سكاكا ونظام تشي كوتن ام لدجفي بريارين ام قبول ناكن بفان حميد جاتيارا دي تركيا لوي ديسا خانية بريكيت تشيكا او مليونكي وان كسين كو او تخوزا لوي بجيبكا بريز محمد كنت بيها بس فرصه تاتيكي فرصه تاتيكي شنو دنجي متاع دنجي تاتيل دنجي تا بلوتوث قالك خرابه از بيج مشترك دنجي تبها دورو دنجي خرابه يعني بقى اگر دنجي متاع ادوات ثانيه كنت انا كبيجم يعني ها زكريا تشتغل دي مساله تخمينات اگر شوني بيده انا كسيف اگر تشتكي وبا از راسته يعني هل بشك نا ام بي كردن براستيجي باوريا من ام نيزكي هبت بكرن مثلا تركي هل بد يعني شرك كردادك لهر دره بشك ليه ايرو بهانا كوكي ما قلت منا ذكر وتركي بيجي بهان
دبینه باشه و بهانه عالی کیده اگر مسئولیت هبه اگر پارتیا و هیزه یعنی حواله و روی تشتی و به مسئولیت بحثن بیجن ایرو ترکیه براسیجی هجوم وره سر نافچه تبدأ شيء يعني بري ملت تيدا عندك ما يجي وهره وكي عفرين ببكي خراب ترجي تبي ام بهانه ببرن البته نا از باورم وكي بو فرصه جنابته يعني كس قبولنا اوكي نا عربي باورنا قواتنا العفرين نا ام بيجن ايرو روجراتي فرات نا حتى يجيب كاس قبولنا اوكي يعني ريب تركيا ريش تركيا رباكن اللي تشتكي ايرو براستي تركيا بين واش جانب تركيا ليستكا ايرو ناف دولتي وشر ما بين اوكرانيا روسيا والناتو وتشيد به تركيا وشكوى ليستكا ديزيا و برازيل برجماندي فبيك بينه ده انت تشتغل الناس برازيل قالوا وين هنكون شبكه مليون ان زيادة تركيا وبقرين سوري ان وعسكري اخوان ببه نافچين كردي ارمان جوان هلبت نافچين كردي يعني هم باتشتان هنا جلالة باوريان من دنگ ماموس دنگ تزعل خرابه دنگ برز محمد دنگ متته نتيجه كيف محمد دنگ متته دنگ هذا قالك بخدي دنگ زعل خرابه مرفت تشتاق جي فهمناك مخابن تسر ببوره نافع إذا كمان شوية و همه تفجیه کت انا وجی کت که زکریا جی چو زما تو هی بس مقوت از موبایل شحناوي نما زو لابتوب در باسون باش مخابن برو چه بنظام دنگي من هي بله تمام نه دنگه والله خرابته هواله رجیه اگه بکاربن چارکی جرا ببینن از بارا میمن دنگ مل مبد گره هواله رجیه بله ما مسته از جاردن ورم باته دنگ برز محمد گلکی خرابه به بلوتوت کتیه بلوتوت جنی کارجی درکه جبویجی از جاردن بزورمته ام وی مجاری اوتکن ام تن مجارا خواه سسیه وقت مجی هدی اوتبه اگه مجارا ما سسیه اوکو روسيا سيحب بارقاي خوي عسكري غازي كر دا ايرانيا وهم تزانن كنت بيشياوي دا بشار اسد جي چو ايراني بارا الهف كرن و درو دوري ادلبي جيكو بدا تركا رابط دا ايرانيا هون جویارا چت بیشن چما امزانه که روسیا لوی کتیه تنگاسی جبر شر به اوکراینا را هزی خود شی نویالی خوازه لویالی بهستر به جبویجی چما جیه خانه دا رژیم بخوا عسکرین سوری که بخوا لوی بجی ببن یا جیه خانه دا ترکا چما دا ایرانیه برس بو منه بله والله ادنا میکروفونی وان نباشه گویم نکارن تشتاکن تمام دسری ده از بارم روسیا نجدیه بکشاندنا هزا خو سوریان دورن سوری هوا وکا اسکارم بیجم وکا وینه یکه به نامه دشینه
و سری ده نامه دشینه ترکیه بخوجی از دوباره اج دکم گو وقت تجي گو براستي واساس وصايا انه روسيا هول دا انه همي نقشه سوريا وگرنه بنت استلات رژیم بعض رژیم بشار الاسد وقت ايرو هناك دفر هنا هناك بارجه هنا بنت استويدنا وبيوستا گو هذا خو بكنا شما را دست رژیم ناکه شما بده ايراني وميليسيوي ايجو لسوريا وكا حزب الله وكا فاطميين وكا غينوي افاجي دليل اسبم روسيا نجديه هذا خو سوريا فان ناكشينا هذا تاني سيناريو وكا اسكان من مسرحيه اجبو نامه بشنا تركيا را بجا تركيا هجر تو بالشرط ومرجمن يانجي تب آليه امريكا وروجافا اوروبا ده بچي وتجي ببي جفك السر من وبتايبت اجبو درباسبونا فنلندا والسويد الناتو ده ازكانم وازدكم جو ازكارم بكم ايراني او ميليسيوي لسر سينوري تا بجه بكم شونا جو از بدم رجيم لانه رجيم بهذا رجائرو نكانا هيج جفه لتركيا تشيبكه زغتيل تركيا تشيبكه اللي او هذا ايراني او مليسن او لاينجرن ايراني كانن جببن جفك والسر سينوري تركيا اجبر وساجي افا ناميك جفايه روسيا ده اجبو هلوستا تركيا برامبري درباسبونا فنلندا ودرباسبونا السويد الناتو ده وهن كيشين دنيانجي هناك فايلندن نوبرا واندا ليسكك سياسي لشگريه نوبرا حردو ده وهم آگاداری هفدونا بله یاجی پشکریا اوکراینیا که درونات دوان بله 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 همي تيدا الملفات زورن فايلي وان زورن باشه ام تشتاقی دن کل سروی مجاری بیجین اما ام در باز مجاره خواهی دنه ببین میوانی مجیش خواهی چونته نکاریم کهونه هزو بله هزو تمان تشنابت ام تیرت کن میوانتیا مقبول کی مشکلتنا نه سر چاوا بله ام تنه او که او قانونا که امریکا یا جی اوروبا لسر سوریه قدغا او که کرمون وک جرات بجن یا ساین سزار یا جی قیصر لی ما اکی بره یا جی 15-20 روز بره لحرم کردستان وی راکرن لی تشتی که امد بهیسن جی خلقن من لوید جین دبیجن حتی انها تو تاثیر اکی كل سرمه ياجي تاكيكي كل سرمه بكت شنبيه نا كاربدستكي هاتيه لوي فابريكاكي فكريه ياجي جاليه چاندني واتشتكي ناتيه تشتكي غهرتي تننها وخين جويجي ديسا دنافاوي دا لوي د مثلا فيتا جنم نرخي جنم كو دولتا سوريا فيتا كي دانيه و ريفابريا خسرجي مفياتكي وخلق جويجي ممنونة دفي واردة تتكاري تشبيجي وديسا سوريا عفو ديسا سوريا 6 ياجي 7 مليار ليرة سوري جبو خلقي ترخان كريا كو علي كاريا جوي تقاسا باي ديجا كردا يا ناجيجا تمام براستي سپاس سروي برساتاي گرنگ دسبيكي دفي ام بزان بن او بريارا د كونغري مراكش ده المغربي هاتا درانين يا امريكا راكانت او كونغرجي همي دولتن ايجو هز الناف دولتي دولتن جو هف بايمانيا دجي داعش يان شر دجي داعش بون ودناف دجي تركيا جي اماده بو دناف كونغري ده وكب اندامك حاضر بو برازيبونا ويب اريكرنا ويبوجي افجي بلكي وك زانياري ادويم سامان سروشتي وكا نفط وغاز دان آليكي بداخوزيا تركي اواد ند نافدنا او بروجين بترولي اواد دان آلي سر داخوزيا تركي جبو جو نبا ليگر جبو مشاندنا في برياري اواد دويم سويم بريگو اب بريار دركفو بريگو
سزايا قيصر درجه هنك او يك كومبانيك امريكي هبو دخواست بترولي والنفطي روجافادا ايش بك او جيبن قفا تركي دا امريكا كشاند وشغلي وراوستان هذا السيام دويم او بريارا بيفاني ويتشنا سي بيفانن چم هريم الخودگرا سي بيفانا سر سي بيفانا هاتيه دانين يكم بيفان انه هو هريمن غورز غاربوي ايش داعش هذا يكم بيفانا معياره شرطه وام تفزانن دنافان هريما هريما كوباني او هريما ايجو دبن دستلاتا داعش تبوها ترزقار كرن يعني كوباني الخودقرا هذا يكم ايدو يم دفي ندبن دستي ريجيما سوري دبا ريجيما بشار دبا ريجيما بعز دبا وام تفزانن قلق هريمه ما وبتايبت رجلاتي فريد وجزيره كردي رجيما سوري اللي هي رجيما بشار اسد اللي هي تشل حسكبه تشل قامشلوبه او شارغوشين او لهي هذا بيفانا دويما بيفانا سيام دفي هيزن غوسر ليستات تيرور الويدا نبن او هريمه جو اريكار بن يعني عفو ببن اجوي جزائري دفي هو هريما او جروبن تيرول ورنبن اف سي بيفانن جوان سي بيفانا هجم هريمن كردي يا كردستان سوري ام بينا برتشاف عفرين تدنيا جاي كرمنج اجبرچه اجبرگو يك عفرين ها ندبن دستي رجيم سوري ده وهروها نهريمك رزقار كريش داعش اف ده بيفان لي بيفانا سيسيالي راستي ناي اجبرگو امريكا صالبوري هنك هيزن اوبسيسيونا سوري قبسر ائتلافا اوبسيسيونا ائتلافا سوري خصنا ليستا تيروري وكا جيش الشرقية واحرار الشرقية او يقولوا ايرو بشكن اج ارتشا نتوي او وطني جيردبيجن لسر اوبسيسيونا سوري اجبر وسا عفرين الخوناغرا ابريارا هذا عفرين جي درچو تزاني از باوركم هرم ماموست از باوركم هرم كنت بن دست تركيا ده او بجشتي تدانين نا تدهنا مثلا بشكش عزازي تديا بشكش جرابلس تديا بشكش بابي تديا ايش برجو هنا كريم باك باب مثلا وقت دفردن الخوغرتنا ليه بس هريم عارفني وقت مشتركو سي بيفان سي شرط مرجع ويهنا يك جوان مرجع الشيء كورميجنا طبقه وهناك مرجع وينيجي الدفردن ايروجراتي فريد يعني بجشتي اسكارم بيجم سودا سرانسر يعني مباشر جي ونديار بجبرشه اجبرجو حتى كومبانيين ناف دولتي ورن دفركي ايش بكن وام تفزانن برا دراف ترسونكا بيوستي بتشنا هيا او كومبانيين ناف دولت يا كم تشت او بنجها ياساي او هرمي جو خوب باريزن طب بنجها ياساي ريفابريا هرمن ريفابريا خسر بنجها ياساي هيا دفرندن اوبسيسيوني هيا نيه هذا كم ادويم او تكيلين او تفجر ولف وهاتنو چوندنا برا تف امزان رجع ايرو حتى رجع ايرو بنقى مركزي اللي دفرين منتننا وحتى ايرو او رواتيا ليرايا سوريا وهر تشتك تشيبه بريا بنقى مركزي شاميه دمشقيه هفجي يعني بيشوي دقرا اسيام او لهي نهايه كومبانيه كي ورا بمليارك يان 2 مليار يان 10 مليار بروجيكي تشيكا دفي باشروجي او له تشتغل يعني او ابا وقت بين ضمانات تبن انه افريوي نتشن طيب باشا هريمك وروجا ايرو دبن قلقه ده يعني هنجي
عرض راست بن على لنجي وين راست نبي هين تنزاني وين شر لي شيبه هين تنزاني وين تركيا ايريشكت نزان ريجيمي بزيف راسل ريجيمي نزاني بزيف ربا هرمك مثلا فدرال تنزاني امريكا بمينا نمينا روسيا الويدايا تركيا الويدايا ايران الويدايا همي الويدنا يعني بمعنى انه اسكان بيجم اولهيه باشروجي كنا جو او بروجي او كومباني جورا ورن ايش بكن حتى كومباني امريكي من بريجي نهاتنا وإيرو بشتي في برياريجي ناين ايدن امكارم بيجم يعني باشروجا في هرمي طب باشا ازي ورم فابريقاكي تشيكم يا معملاكي دروس بكم ب 10 مليار دولار طب باشروجا في تشيا تنكان جروباكي ورا جروباكي لشجري كان ورا دستي خو بدا سر وببا ايش دسم بقرا ايش برغوت زمانات تننا دفر ده باشروجا ترى بيشتي 2 ساليدن بيشتي 10 ساليدن حتى تشتكي الروا بنجهك الرواتي ياساي ابوري يعني هناك هيكلي هناك بريارن ابوري دفي هبن جو حتى جو كاني كومبانيين درفه بيني ودرفتي بديوان ري بديوان اجبر وساجي از دبم يعني افتني اف بريارات تاني اجبو وكي رنجك اش جافي سر رجيمات سوري بو انه بنر ما اريكاريه دوستي هوكر ما عفو كرن لي امتا وهريمتا ام عفو ناكن وتبروجي باشروجي ايجو امدبن ايجو بيويست الويدا تشينابن اجبرغو حتى روجي يروان ببينن هناك كاري الويدا رياخو هاگر دبينن درفن درفي ولات وبروجا الدرفه دروز دكن چه پارا ما كردا يعني هريمن ما جوي اريكاريه 6 حتى 7 مليار ايجو ترخان بونيش بو اريكاري سوري طب هوا هميش بو همي سوريا نتنج بو هريمن متنيا او همي دفرن جو هين چارسر نبونيا افجي گاران بيجن يك درگه اش بو اريكاريا مروفي ودرباسبون هاتنا بازرگاني يك درگه تني فرمي بريارا انجمانا او اولهيا مجلس الامن يا متحده يو ان تاني اوجي باب الهوايا ايجو بندستي تركيا دايا سينوري تركيا درباز با وهريمن جو بندستي تركيا واوبسيسيونا سوريا دايا يعني تدرجها كي فرميتنا جو اريكاري اوجي تمام دبا ما في ما هي ما مانجا بي تمام دبا روسيا بلكي ويجي فيتو استخدام كجو او درجه جي ورا قرتن اجبر وساجي ازدبيم او بريارا وي تسود سرانسر و اشخال كاميرا ورنقرا وافجي مخابن هناك ليستك ديسا ليستيكا كاج ليستيكن دولة بهيز اجبوغو ريبابريا كيشايا نچارا سريا كيشايا بله اسكان بشكل سربه ببيجم شكرماته ما مستم او كي تمام كن دفردا مثلا جنمو جو فيتاوي او تشوابو كيك زكريا تو يخد براستيجي يعني نمبر 1 ناكوكي هي دولة خو 1400 دا يا 1800 دا بدنا 1200 دا دخل بدك رجيمي 1200 ايجانم ريفابريا سد ريفابريا 1200 يعني سد وزياده ريفابري روجا جو بشتي شرق اوكرانيا براستيجي كيشك جهاني اجبو گرم دروس بيه اجبو خوردن همي يعني وقتا قلت بغازي باشروجا خوي خوردن اقل خو تب باريزي دويت فيجن مي بچه يعني بچه نرخيبه بچه ثمانية بت بكريش خلكي ورقري تبيجو او سال بوريجي حشكا ظاهبو وبالتالي باران كيمبو باران كيمبو بالتالي موسمجي هندكا يعني افا براستي كيشاك او ظلمك لسر جودكاري ما انه تبي بهاي بكريجو $9 تقريبا كيمي $9 راد وسطه قد بازار جهاني ده براستيجي قالكي جرام بيا حقيوي وخاصة بيوستيا تبي هيا ادويا يعني نتني انه تاريكاريه جودكاري اجبرغو جودكار او بنجها او اساسي ابوريا واولهيه غذائيه هرما روجافاي كردستانيا نتني بجبو بشجرياوان براستي نخل
قش فرماند يعني كارد كموظفة دائرة حكومتي حتى مشاور بقرة برانية خلقه بسواله بحيواناتا يجدك برانيوان چاندني يجدك او جي بي اس تي اري كارينه دوی وقت دا جو نرخكي نظم تلید دی اجبوغو باشر جاگه او نرخ به سالا بي كسا گنم ناچينه گنم جزيره برد گوتن عنبر شرق بو عنبر شرق هنگي سوري قشه روجا ايرو كيم بي زور كيم بي جبو في نرخيان نرخ حكومتي هنجي جي كيم ترى ونرخ ويجي كيم ترى براستيجي ابجي كيشاكا باشا روجي شركه سبا كسا گنم ناچنه دوي نتنه تبكري بهايكي باش لتنيجي تبيني عنبرت بكي وتدرفتي الندي او بازرگاني هان جو درباسي هريمن دنكن يعني قاچاقي برانيا جنمي روجاواي كردستان جزيره كردي قاچاقي دچه هريمن دست بن دست اوبسيسيونا سوري وبن دست رژيما سوري بله گلکی سپاس بله مامۆستا محەممەد گوتنێتە لەسەر وی مژاری ئێمە بێم بڕاستی گەلک دمیریا داهاتە گوتن لەسەر ڤ مەسەلا ئەو بریارە ئەمریکا بۆ مەسەلا کۆکێ ناوچەیەن لە باکووری سووری تایبەت وەکی ڕێڤەکن ژێ ئینڤستیسیە ینی هەلبەت دەری بامەروێ ئیسtismار یعنی لێ gelek medyaş xwara xebitandin ev biryara ku Amerîka dixwaze ku navçeyên Kurdan ya navçeyên dibin rêveberiya xweser da kê alîkariyê bike kê rewşa aborî baş bike lê di biryarê da belkî wekdîşa xwend jî tiştekî nav têda nehatiye ku Rojhilatê Firat an navçeyên Kurdî di biryara Amerîkî da tin nebû ji ber wî hawî jî ev niha ew bajar ne hene ne bin destê rêveberiya xweser dane ew alî kin ha gelek alî vê hene alî din jî helbet baweriya min ku yani Amerîka yani xwendina min ji vê biryarê re ku Amerîka dixwest ku rewşa aborî a xelkê a milletê li wê derê dijî çikî baştir bike çikî jiyaneke xweştir bike ku ji bo armanca bingehîn ku millet bas nede millet dernekeve rastî jî ji ber milletin yani navçeyê da nema millet bimîne çişkekî rewşeka aborî xweş bike lê vêcerê alî din ê her girîng ku wê rêveberiya xweser bi çi awayî kanibe Sûdê ji vê biryarê bike yani ku kesên zengîn ên maldar kanibin werin fabrîkan vekin karekî bikin tiştekî bikin wext dema ku xelk bi tirs bê dema ku ciwanên şoreşger bi vî rengî kar û xebata xwe bikin helbet baweriya min ku tu aborî pêşketin çê nabe yani dibe emniyet çê bibe di berê rahetî çê bibe a girîngtirîn ji her tiştî jî ku mesela aşitiyake siyasî li hevkirineke Kurdî têk were ku kanibe rahetî û selamet aşitiyan yani aşitiya civak aşitî çê bibe di nêv civakê da ku kanibe helbet aborî jî sûretê dine ji vê aşitî re ku kanibe pêşketin di alî aborî da di navçeyê da çê be lê ez jî bawerim ku tu millet Kurd ya ew navçana Sûdê ji vê biryarê nakir ji bo reqayê dêrê erê mişkile ne rast Ez karim baxizim kekî bira mamoste temam ke ez ê dor bidim te bere mamoste Elbaqî me birêz her du mêvanê me jî dîtinê xwe li ser wî ew kirin lê tiştê ku li vir eşkere bû ku li wê tu bingehekî ku kes were kesekî karbidest were li wê fabrîkekî veke ya jî îşekî bike tu tiştekî yasayî ya jî tu bingehekî wî tune ne bankekî heye ku têda perê xwe bibepîne ne ewlekarî heye ku têda bikaribe bêje wala ku ez lê wî karî bikim tê perê min winda nebin kesekî ne li min zorîtî neke û perê min jî ji min nestîne û cî jî diyar nîne ka li ku derê dibêjin
منطقة كل بن أو كي كردادا اللي تشيا دردنج هي اللي يعني تشتي كتي قوتن وتشتي دفي أو كده هي نوك هذا. بله بله إذا جت تشد تمام بله هرچی از لیبورینا خواهج تماشاوان انتخوازم که انترنتی رو الجمع باران قل خورد هات انترنت شو هر وكي ديجيج ميوان عزيز زكريا وكاك محمد بيجو مان تشتكي ايرورو بربرسكي امريكان ارغور قد كو ايرورو ام تخوازن انفستيرينج يعني كاروبار الهريمي تشيبكن تايبت باكوري سوريا جبوكو خلق هنكي بلفن خوارنا خو پیدا بكن وداعش واقص افكار لين جبر فقيرتي هي بلنغازي هي برچيبون هي داعش بري وهاني كاردي سوا خلقا بكن هوالي خو وجنيفر فيجنن جبر في هاوي كسي قوي تشتكي لوي هرمي بك وي امريكان بكن جبر وقو بري انا ما قلت شش حطا 7 مليار يورو هاتي ترخان كرن جبو آليكاريا ملتي سوري ووقتا سيزر جي قانونا سيزر سايا سيزر يسر باكوري سوريا هلاند ديمك امريكان او بخب كاربينن ومثلا وتشتا بيك بينن لي قصد انجي هسدي كاركي باش بري انا كريه قالك شركه امريكي وقت دلتا مثلا اني بو هريمه كو بو بترول بكاربينه درخه وبفرشه يعني او بيونديد نابرا هسدي وامريكانر هي وكي ديجي بريد سيتشارو جا قوتن شركات اسرائيلي لهريما رقا بروجيك آفي نافي بروجي وترجين تشيكريه بس خلق قول سر في بروجيين دبيجن خلق لهريمه نبيجن اف شركه اسرائيليه بو ديجاتياوي درنكبه دي ساز دبيجن اف بريغواتين ترخان كرنج بو اليكاريا سوري او وكرنا سوري امريكا دي سوي شركه خو وكمبانيين خو وبينه هريمه واوا برابكار بينج بو كسوديكش خور بگرن وهر وكي ملتها دبيجن او براهاتي ترخان كرنج بو خوارنا وي ملتي حتى بيجن نوت صدي جي خلكن وي هريمه جي بن خطا بلنغازيه دن بعربي جاي تحت خط الفقر وفتراتي ترخان 6% جوا براتي ترخان كرنج بو پیدا کرنا خوارنه بگومان وی گلک تشت بین او کرن دو هريمه دي يعني واد بيجن 12 ايش بدست نشان کرنه وقت مثلا زراعته چاندنيه اوایه مثلا ري ورياض بكن وآف وكهرباء أو هر بيدا بكش بو خلكي وهريمه وبوكك محمد جيغوت جبو أو خلك نما دركب جوي ولاتي كارن بمينن بحتي خدي ببن قبك نان هذا كاربن بخون بس من تشتك بهيست مثلا جنم ابنا كوكيادنا برا هسدي انجي ريبريا خسر وحكومته تشتكي باشا جو إيرو ما في كيلو جنم لوي هريمه كنا نزيكيف واز باورم مثلا باوريه يعني إيرو از يكي جود كاربم عردك ما هي جنمي مهات قال له از بدم ريبريا خسر انا از بدم حكومتي قال لك خلكي الور باوريا وهي حتى إيرو بريبريا خسرتنا جوا بريخو قزنج بكن باوريا وبحكومتي هي انه برا او حكومتك جنمش تذكره وبريتا بدتا دقال جو إيرو وقو ما قلت ما في كيلو جنم تفرقدنا برا ويكري 2000 وصد كرون صد ورقه يعني ناو قال كي جدابون هي لي بلي باوريا خلكي بكي هي يعني الدوا اريد هريم دبن دستي هسدي دي لي بلي ريجيم جي خلكي ويل ورن كارب دستي ويل ورن سازين وين ورن اداري وين ورن حتى او سيلو يعني او قنمي قلت كذا سيلو ده امجد صوامع الورب زماني عربي او حميد دستن ريجيمي دنن يعني او جيت ان الجم ريبريا خسر جو كارب وي قنمي بباريزه ويرو بيجن اريب باران نهاد قال لك يجبر تريد جمع الهريمه از وقت بسبوركي قنم از داخلهم
يعني چاندنیا بجی هی و چاندنیا آوی هی یا بجی دبی برباران هات تو گنم نای لیا آوی 95,000 هکتار هاتی چاندن لهریم جزیره با آوی هگر برهمه بین دورا 1.1 ملیون طن گنم ویبه اگر او 1.5 ملیون گنم طن ویبه پریوه یعنی الهمبری 3-4 ملیار ورقه سوریه کفدن او پرکان انگلو در بریا خسر او پرجمعی هنن کارب ملیون طن گنم بکره وذات المسألة يرو مسألة خارنه ومسألة جنمه وشر أوكرانيا روسيا الأوكرانيا جي مسألة برشيبوني خلقان هر طرفك ريبريا خسر وحكومة رجيم تخازوي جنمي بكره نجبو خلقي خب بنام بكه تخازوي جنمي بفروشه بفروش ولاتن دي ولا مثلا لبنان يرو بينان معي كان بفروش لبنان بركي بها يعني اف مسألة شر ايكونوميجي پیدا دبنا برا ريبريا خسر ورجيمه وسپاس لور دوتش یکی جدی او درفت هيا يجي او اجازه هيا كو بكرم بفروشن دربا دو او بريكو انا او نخيكو دانينه گلو مصرفا جوتكارا درتخيا نا كيلو 2000 ليره 2000 ليره سوريا بله 2000 ليره سوريا مصرفا كيلو كي گلمه درتخه بيجومان كسن بسبور لور دماغو اف بهابون دانين جبو كيلو جنم او حساب كربن يعني رويه كسي جودكار جودك طوف دا فيجي سماري بكارتينه اف همي تشت وكاري وي وبندا يعني او دماغو بكارتينه همي كاري بك مثلا 1500 ليره سوري سري كيلو و چاخه 500 ورقه سوري تاني او حق ما في وقت بيجن تعباوي كاري ويددن او بريزيدا نادن بيجومان هجاي جلكتر ليبري او حساب دكن بريزيدا نادن جوتكار او يبخر كار بينن يعني مثلا فروتناوي بيجومان جلك تجار هن جلك سمسار هن يعني دريا قرن بيجن عراقي ده دريا كردستاني ده حتى تركي بفرشن بوزيسيوني جن بفرشن بوزيسيوني بفرش تركي يعني جلك ري هن ري فنفوتو هنن حتى روسيا ايرو رو کار دسته خو به رژیم همی گنمی بکر و ازش خربه بم ازی بفروشن دریا خوده يعني قالك ري هن ري وقو بي رواندنا گنم جوالات بله گلکی سپاس ام هاتن داویا اگر گوتنین میوانا تنبه برز زکریا اگر گوتنکی زیده ایتا تنبه او ای برز محمد گوتنی وی زیده تنبن ام برنامه خواه داوی بینن کرم که؟ وتناقم بكرتي هاي بيجم نزان بلكي انترنت قد نبيست مثلا رواندنا زارو كما دخوست ابراسي جي سر او تيمك قال لك بشواته بايشه قال لك ملته ما قانون جادك ادخازم سروي تشتي اگر اجازه هبه يعني نورمال ده برنامه دناف او كما داتنا ولا ديساجي كرم که؟ اد بيجم تذهبوا ده باشه اللي اگر اجازه بهذا الشيء ادريش ناكم باشه كرم که بله كرم که باشه ادم بخوا داري قانون نبنتوي دا قانون که جره بیت دی قانون في ای مروی يعني دبيجن دبي رواندن زاروکا و تایبت گیمی 15 سالی ده ابایات دبي سویا جریمته يعني اراده خوابه بی اراده خوابه دنگی زارو قبول نابه يعني نها با دولت اروپا دا اونگیش دجین به حق زارو تنه حتی که داره بنگه که امضا بکه تشته کی ما في خوابه جید به بابو ده پیرابن پیر امضا بکن جبروی هاوی او بهانه او حجتا کو يعني قصدید بین زارو کا دبن دبیجن به اراده خواب و وان خواست یا تشته کی و اف توانه اف قبول نابه گوری قانون نابنتوي او آلیک انها افجي يعني سياسات جيبه هي هلبت دياره كو يعني دغازم براسي جواتا ما جواتا كعسكري به
شکل جبر قالك تشي يعني جواكيجي دور ذلك كمان آلي كو زارو مكتب أخوات تركينا علم إيدين نامينه زانبون كيم دبه آلي كي ديجي هيا كو ده يعني پیش روژا في ملتي كتب هزاران 100,000 انسان هم مثال وكي نمونه كو حق اخواتنا بزوجه حق اخواتنا زاروكا بينه حق اخواتنا داينوس داندنه که وكي نورمال جواك فاميليا عائله چه ببه يعني براستيجي هلبت ام خو از وكي تشتكي قال تهلكات بينم كو يعني كسين تكي في ملاتات إدارة بك أو شكل جيانا في بفيرنجية أفقال لك خطرة هلبت أفجي بك كي في تشيش بهرا فايدة جيد كي جبر كاسين كو إيرو ريبريا هنا جي ريبرين ريبريا قصر مكي خانم إلهام أحمد وكي آلدار وكي سروكي قصده أمانا بخواقي يعني بلكي تشتركوا أزانم إلهام أحمد وآلدار خليل عيني جورو جينجين كيمي حيث سال والرباندن يعني هل بد أفهم مدرسة وكارك وربازك جبوانا في رنجي دكن لا أدبيجم أفجي بخواهم مخاطرة تهديدك قالك خرابة قالك دورا للدوري شكل بيشمرقايتي وكي كرد فير بناء وتبلي هذا برگیری ملت کرد کن ام فیر وی شکلی بونه لی ویرنگی اف شکلی نویا و ادبینم اف تهلکته خطره لسر پیش روزا ملت برنگی کیدن یعنی وا گنجه مش طيبه قالك سباسي بله مامۆستا زەکەریا تشتێکی کوتلبێژی گوتنێ خوای داویە کەرەمکە دەنگێتە گرتیە هاتنا هذا أنا وصا بله بس باش بو أهمية مگو دکلتورك تشتكي باش دکلتوری يهودية هي ما مستا إسماعيل بشكل جي تمتاني وزمان دقو هاگه كسك يان مالباتك يان كسيتك يان چدبه بلا ليانك جم يهودية مزن دبه يعني دولمن دبه يان جيب سر دكفه يان پلين باش وارد دقو همي در دوراوي خودر دوراوي دجفن وي پشگیریا وي دکن يعني وي مزن بيتر مزن دكن دزاني وابجي ايش انه ببنى خدي دولته هيز اي كردا تشتيقو بهفجي جهه بلاف دكن يعني نمونه يك مالك بافو دي شش منداليوي هنا باف دمره او ملكو ماليوي نافبرا ششاده بارفد بچوك دين بار هاو باري بچوك بافي وانجي دمره مندالي وان هين بارفد دكن هين بچوك تردبه يعني ام فيري كلتورا يعني جي چاندا يكبونه والتبله هف ايش بكن كار بكن سر دوزه كي بكن هف براستيجي امنا بونه مخابن از بهيفي ما جو ليفاگرك چيبه نابره همياده جو ام سود تجربه يا خوي عفرين دوباره نبه سريكاني دوباره نبه گريسبي دوباره نبه همي تشتيق ما دوباره نبن و ام سوده جي ورگن ليفاگرك چيكن براستي وبلزو بز تشتكي تشيكن نبرا هفده يكيتيك حتى جو سر آسته تنه تشتكي تنه با جو امنيل بن جو هريمن مايجي جو داگير ببن يان جي تيك بچن يان ملتي ما كوچبر بن سروي آسته تنه و جي پي و پشترا باشارو جمكان سر نقاط دين او تشتدي جي الهب بكن ابهيفينا جو تفدرا ما و خلقي ما و كساياتي ما و ليفاگرن ما كسايات جي همي جي جو در فتبن و هلوستك لبرجواندية قشتي بقرن نل برجواندية خوي حزبي يانجي اي كسانة يانجي اي دولة هريمي سباش بو وجيدتا شباب من خوش قالك سباس بو جناب التجي مامۆستا محمد گوتنێ تێی داویە کو هەبن کەرەمکن راستی اجید بینم هلبت چاره سری لورا یکتیا کردان هبه
براستی درمانه و تایبت در روشا ایرودا یعنی کردان هم لباشور هم لروجاوا یعنی جینه خواه گرتنه ناوکی باش درکت پشتی شر بداعش را يعني نورتيا دنيا تفكرن لدجي تيرور وداعش يعني دبي ايدي باوريا ايدي سودك جيبي كاري جوا قربانيان ورا قرتن ام في ملت خوفير نكن كوچوا خب قرباني كي تنه يعني شهادت بيه كارك بخوا ارمانجك او منطق غلطه او منطق ندرسته کار خبر تکوشین جبو جیانه تکوشین نجبو مرنه و شهادت سری خواب بلند بکی بکوشه سانه مرت ازرار کرد ملتی کرد جمرنه فایده ناکه ملتی کرد به سرکفتن زرار فایده دکه که کاری که بینه جه خواه عرض خواب دست خواهه و ریوبرین خواه جبو کاری که خواه پیش روشه که جبو دولت خستنا ملت خو آرمان جا ما همو کسی کو ایرو دست خستنا و آوا کردنا دولته جبر و هاوی به همو پارتی کو او کو کاری کی بتن جبو دست خستنا به آرمان جه جبر و هاوی ادبینم برداشتی از دست دکم که زكريا كو زكريا دبي يكتي بله يكتي او آرمان به لب راسي دبي مرين بالناب بكي کی استانگه چما یکتی چه نابن و بیجم ملت کرد همو زانن گیزیرا کن دبینن و دبیسن کو چما یکتی چه نابه جبر و هاوی یکتی آرمانجا او داخواز جی ج امریکا و جسروک قصده ته خواستن دبی براستی بی کاری به جدی بکنن جبر وانا لسر خوا گرتیه وانا امضا کریه و داخواز آمدن هر بجوان ته خواستن کو دبی آرمانجا که ایرو روشک تاریخیه و ایرو ادبیجم که دست ملتی کرد اف شانسا هره بلکی و نگرش و گلک سپاس جبو وجی و کار و خباته وش گلک سپاس جبو جناب تاجی لی حوالک مهیا لپشت اکرانه تکنیکه و تخوازه پشت برنامه بتره هنکی باخفه جبویج استودیو تنترنکه بله ما مستعل باقی گوتنه تیداویه بله سپاس بو هر دو هوای هجا دکتر محمد و هر وکی دیجی هجا زکریا گو ایرو بون میوان ما اتخوازم اجی لگور وا و گوتنه بش بکن ایرو رو رو بریا خسر گرک به مسئله به مترسیه کل سر هریم اما هی جدی بگره و بهانا نخ دست ترکیه ده بیجی والله همی پککین افکسن لهریم کردی خودی دبن يعني وصلت أراجتنا صوت عبد الله وجه حتى إيرو رو وخيانة جبوك سروك برزاني يعني تشكي براستي كريت تشتكي كريت لهولي تي قد عندنا قالك فيش بيرا بكن قالك أو بيونديا خد ابن برا خو أمريكا ده بزلال بكن بيجي نبس إيرو أم شربانن جبوك داعش تاني إيرو أم خديه هريمين أم حزكنا في هريم ما آراميته شبه قفين تركيا كين ببين ایرو ترکی داخوازه که دکم کارن سرماسایه که رونین ام چاره سرکرنه که ببینن نه هر دم امیگف ترکیه بخون و ترکیه کار روزه که جوجا درباسی حریم مبه گرک وی مسئله گل کی بکار بینن هر وکی دیجی انا کسی ایرو اريد تشتك دستيوتنا مسألة شكداري بس مسألة دبلوماسية هي شما نالفه نابي بلانك مزن يرو سنة ما كردي هي دفيب كيما يسخو بكم أمريكا بقينم أوروبيا بقينم حتى روسيا تشتكواها هي شما هون نالفن أفخل كيل في هريمي حمي أبوتشينن هري أبوتشيا قد ما مدهب الكارم دركفن كارم شارة سركلنكي هون دولتي مزن يعني أمريكا يرو لوغو بخواز براسيز بيجن كاري ريكفتن أدنا برا أنا كسي وريبريا خسر بيك ورينه او چند زلامه که يقول هندره سوريا لهنه كارن ودرخنج سوريا يعني امريكا جو بخوازبه مثلا شهر سر بك كارت شهر سر بك ليه بلا خويا برجوندين ويجي هنن او جي بوا بوتشي دناف هريما كرد ما يروجافده تركيا بيترسينه او جي وقول بيجن تركيا تشقا دوزيل وادك او جي بيجن افكسيا هنن امكارم كاربين ديجيتال يعني افتشتهن مثلا شيء سياسي يد بالمصيد قلك تشتهن اگر امریکا کار به علی کاریا کې به بو خلک ما
ve tiştekî baş be. Mesela Kurd yani îro ro agem bêje rekeftin îro ro gerek bês holê ene kesê û peyedê bigihên ser masayekî û divê bikin û her wekî dîje em kesên kêmanî em sê kesin em rewşenbîr in û gelek kesên rewşenbîr henin gelek saziyên sivîl henin karin me têkilî wê prosesa xwe bikin em karibin bi hev re hemî em herêma xwe biparêzin em karibin xwedî li herêma xwe derkevin û gelek spas bo tekek Mirza û ji bo Çarpel Medya û ji bo Pey TV بله bo hevalên me بله hemî komentar kirin me silav li wan nekir me komentarê wan jî nexwend em ê darin ku me bibûrînin belê بله اجي لسر ناوي چارپل مدیا و لسر ناوي پیف تي في و لسر ناوي همي کارکرین هر دو کانال اجي لك سپاس جناب واتكم كو میوانتی قبول کر و بشتار برنامه مبون هیوید کم که جاره کی دن دیسا بکار بن هف ببینن دم جاره جهر جودا دا د برنامه جودا دا گلک سپاس بو و گلک سپاس بو بشتارن که حتی هات في ساعتی دا كداريا متكن حتى و مالوان وهر سپاس بو هوالن بشت اكرانك وامناب لحمي ازياد ما اودكشنن سپاس وانجي بكن حتى برنامه كيدون بله بشتارن چارپل مدیا حتى برنامه كيدن هم بمن خير وخشيه دا بخاطري و مالاوا شب باش شب باش دست شب خوش باش.